Gur mí amach é. Tá fearfáilte roh chulagan na nacht agus tá mar an bhuichar tháinig sibh amach an éisteach linn. Mi sé Mary Bergin agus mar híomh an seo tá Derval Standan agus Kathleen nach ná agus casan muid mar grúpa Dordáin agus mo tíh léann seo tá tólín in an agus mé canélagus casam go minic clób freisin ag seisiún agus chuirrmacha ceol. So Tá chun dul raig le píosa cheol an Polonaise agus píosa cheol rinca agus de chum Sebastian Bach an píosa seo I ggur an Marcus fear a bhíige.
Táid go Portchasan is fún álainne chum Mary Bergin an seo. Agus thug si dríocht na hiche ach tá sé ceapnar a chum Mary se nach rosaicear maidide nuiche bhí an mar hí muite duna tafata an nám hís go na chéirí agus sé bu Steve Cooney bhí mar léirthir agus thosa muite mach go má dír sé hain cin na hámanna bhhailin bheith gopa duna supmuid bhil beidir ó nuchlog go dtín seacht sanúna. Na shuar sé sin na há lá agus chéad deile ní sein ar maid mar dú mar maidide nó i bhí an bhí muinte gí bric fosta faoiar ag dóigh san níos tíine ag hocht ar maidide. Ach sin ráte ní chur séisteach a groíocht mar tá léirithe sa bí sa álainn seo chum Mary dríocht na híche sanna bin dríocht a gúnaí géirí mar a bhín sa Conamara. Lena muid rá inis le pí a ceol, The Princess Royal.
Okay. Tá mé sé gan lena raig le písaceol atá cóngal am a chuí héin, agus seo písaceol ó chunti Tibredáir, sléomh na man.
Táid gal Portachasnes Loftus Jones a chom cumthir cáiliúil ó tarlach ó Carolan bas chundé ligia agus sin go déid se timppel na tíre chapel agus fi se dal nach ra. Agus chum se go leor PC deas agus bhrá se amantéir ce chum agus a cha daine leis. So ag gail go dtí na tíche mór bhí chuide cup gríils chud nach ra a chun fear se Loftus Jones cá se gur thug se hón le níos le nóil chum mar chum se PC an deas Loftus Jones.
Gurmíle magé. Siop fisa a chum ceapam Jerry Holland agus den leanamid roiile sin le cornfipa Mrs. Galvin's.
Casamis Casama fún an is scríb chum a héin rint léantach an níl me cintar san áit céna géiríach bhí an atmosfér céna bhí an le Steve Cooney agus nuair a tháinig me amachtar san éir dúirte tá blas albanach sin bhealach a cén. So chuimar tensal a gur tú aine caiise gúil fácín le se. So chuimar me agus chuimar me siar gur mas óma gon de híró ma hanmhair agus Max Surley víra. So caiise gur tháinig siad gur as an Alban ó sa tháinig siad. So thug me Max Surley's Repose se agus casmuide chuimre don daoine lugtá imíhain ach tá fós nar gríche Gaelta, cáirde agus cursan.
So, Táid condola bhaid le píosa cheol eile ón Frank an uair seo, agus de píosa le Ramo, agus bhí an am ag Ramo sa Frank mar bhí sé mar court musician I gcór Louis the 15th and 14th, agus bhí ansim ag an beirt rí I ceol, so bhí an am ag na ceoltóirí agus is tócha go raibh sárám acu agus anna cuid obair acu sa Frank. So, rigadon, písa rinca.
Nis tamid gael, dort an se gael portachas y ceangan y port is anslyn le blianta nos, agus heis go stoig nar y chwymra'r mistletoe gymra yn nolig echter sech y des go gas am y defridim blean yn log, agus y swal sa chwm Kathleen. Agus me hen gus Mary's Kathleen hanyan y wals neu stoig gwr mwyn teg yn nysyn gwrs na memory na cwymra wahain yn y wals o'n ei fadog. Ser nhw eg na ceilis seg yn wals dwi'n stacyn ni yna doch yd grahi mor o dorlach tada mor o wy o'n sians agus hw mae'r stacyn o'n wals ni'r fyd a chach o dwtio nhw sy'n ni'r ein sians alad agus anw y gona mar y fi stael hen ar y wals ac o byn siad y cantir tangos agus rwyd eich nôr y hysyn y gwyl ni gymach dar wyth ac o'n y mar yn i wylach y diawled ar y wals. So casmwyd o'n wals des siach.
Anis, an cean seo tháinig sé ó Sasna agus Henry Purcell, a bhí ancáil Henry Purcell mar Commodore agus Ceolchoirm in the court of Charles II. So Castlewich rá jig gáfortanis seo cean for my ó Tony actually ceapam Kitty ó Mahoney agus an darna cean Sean Tibredán.
Fhuailin inis cuirehuirt gochanne specialta heachta níosan seo agus óra na chanachan Martina Gagan Mahagan. Nu féch Martina néanach len mar óra na ir febliant fada, sachra kenir mór. Gur maithagaí. Tá sé deas an deas bheitthreis ar a stáite le Dardan. Is dói cá mé 5 bliana déag ag canna, ag obair agus ag teistil le Dardan, agus cá mé rágur blianta fíor speisialta agus fíor hanamhnach a bhí againn le chéile. Ach in ábhíle sa sé daring má héal agus cheas mé siar ón geol agus ní dólim go raibh ar an stáitse le bh hin. Ní rá. Ach rénos... Ní stoppi tú inis. Oh no. But for old time's sake, mar dera, canim me árán atá a rinne mar tafa there actually is stoing gávíle agus tá sé árgár de mochrí camera agus is árán bhhaile me canna nach go speisialta agus bhhaile me canna gwibne mawach éman a bhíoch ag obair an seo I studio cún le Charlie agus bhí Charlie agus éman an bhórlen a chéile. So bhhailm an tárán a chana má bhochalín dain I gwibne éman agus Charlie. My true love, he dwells on the mountain, like a warrior fearless and free, by the side of a low-tuning fountain that swings down through wild Annalee. His soul has more beauty and honor than a king with his palace and crown, for the blood of the race of O'Connor fills the veins of Mawchalin down. Soft Kate Meala foilte I give him when he comes every Sunday to me. And sure, what can I do but believe him when he whispers, "Ah, Hushlamachri." For his look is so truthful and so tender, from his soft rolling eyes of dark brown, I'm sure that in a lady in splendor would be coaxed by Mawchalin down. My father has riches in plenty and suitors for me in his eye. But don't let my age come to 20, and it's then I'll bid them all a goodbye. For I long for home in the mountain, far away from the dust of the town, by the side of a low-tuning fountain
in the arms of Mawchalin down.